Bondi ya wandikani ndene ya kaunti ya Meru nithirite chokungwene ni koti ochokia mambariko rarende bakethira baitana mbere na ngwicio ya withire. Bondi ithirite na kuchani na thirikari ndhiru mwanke ya mbarire thirari kinya koti na nende nithirite chokangwene na ni kwiriro kwithire kiuria twanya tongwe tura tuthirite twina ritingwe kendo otira kaunti ya Meru ni wita urakubatire ya mbareo tikethari keito tariki 26 mweri wa kenda mwaka yu. Nayo koti ya Meru mushine jo Nyeri ntukweno nerungikite wa mulibo koti ya Meru borobo iti mweri modri bo tijani ya bodi ya wandekani dene konte Meru bagita mere kidhire jao agambithani ole kantai Jesile Sit nali Aaron ibere kidhire gambarire jembere oka iri tariki 19 mweri jo kenda mwaka jo tore arabashokire bokire kibenda kya green na kwira bodi eje eredre tongere tuisi UCP Virginia Mereti bendere yangoge yao o corona kuatere ntukwira mugambithani okoti ya Milimani bona Bahati Mwamuhe itoga miboko bire gavana Kara Mwangaza Getene no rokoti ya Meru ni okurukira mugambithani Nyaga bengambo dieje korega na kora mokozule wa dhobongana nebo mumbere kana gichongo tudhand ni onte tore thirikari Mwangaza ikitia kotini kenda bondi eje ethre kirutua na mnaku kinyethurirebia koti ya Meru bikotho bikumira ntukwena arua bokome na bokaria tere kire bondeje wandekani kire mabata ntoso barabari ku batano batere kotho bagita ritaya omurijo moganja mwaka jotore ari omwe no atigirwa na ukarikite unande gavana Mutuma ena rotha kana huru bakureta mabitha babero barakonda gutendia bongoge kire thirikari jewe nkiripotera Nzoshero TV kumaya kingina ngine ne kineke mushoni rovi mbita Boniface Mongera.